هولندا عقل يا روان أرواح هولندا عقل يا روان السدو زكا عقل يا روان السدو زكا عسل وحوضان غزيل لو ينفان غزي روح وضان غزيل لو ينفان أذكر وياض أذكر وياض لتدوني منان نون في فطون يطبل بقوامان غروة ويذرون يطبل بقوامان غروة ويذرون يزدون زمان غروة ويذرون يزدون زمان. راح ويكي راح ويكي حميمية أرتب لي voilà. Eh oui. في غلا من تسورو في غلا ذاك غرض الميلاد بحور ذاك ويدي في الدنيا خرارة وريت خرارة رصاص تزوات ورزقي غوري غورس ورزقي غوري غورس حوزة في ذلك قد مرن سوف تبغى فلس سوف تبغى فلس نوصل ذي مزورة نوصل ذي مزورة كان يعذاون اللي بنسي زماون ونتوخر ونتوخر كان يعذاون قبلي في النسي زماون ونتوخر ونتوخر Mesdames, Messieurs, avant de procéder à la séparation, vous allez pouvoir vous approcher, faire un geste, quel qu'il soit, vous incliner, y déposer un baiser, ou tout simplement toucher le bois de son cercueil, comme si vous posez votre main sur la sienne ou sur son épaule. N'hésitez pas à vous approcher. Frère. Ouais, la rotation comme ça. Tourner. Ouais, c'est mieux.
ندير ربي الصالحين البركين الصالحة من Je vais passer pour laisser les gens derrière. إلى قدر المريض Allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème du tout. Mesdames, messieurs, voici arrivé le temps de la séparation. Une séparation physique, car il sera toujours présent à travers vous, dans vos pensées et dans vos cœurs. Après l'inhumation, chacun et chacune d'entre vous va pouvoir passer, faire un dernier geste, lui dire un dernier au revoir. Et je tiens aussi à vous informer, de la part de la famille, qu'il sera interdit de prendre des photos de la sépulture ou des vidéos. Je vous en remercie. Pas de la photo de la sépulture. Sans... Si mon nom qui est le Khalil.